Nimbul na turan marama dorbo ngon leo tokango en dono lo mani korea en domaka mena baka madal takasar ngau kayanganga en buguni sure di semanga bito konikena or Rooster Chicken. Bula binaka na rango anasa rebekara o dorobuni kuku bau tele. Ya beke mni turan kana marama nama katigo na video ni dhaka kobunduna e busia kuku bau tele bu ouch Rooster. Na bole turan kana marama usa tokango en valli korone anasa e kuku bau tele bu busia ena korba katuranga ngona kangona bonno ninduna kobunduna sabaro tungo meroba madal teke romanda oro na marama raunduri tungo to toka inga ingare nice be nambuninga nimbula binaka ya nimbula maleka ya unga o angelina au marama ni busuya kukumba tele nimbula maleka ya unga o tirisa wati au marama ni busuya kukumba tele ani baka madal taka mandabi ya baka leka na ingredient sena zaka ni kobu sa tongo na ya ni zaka ni kobunduna e kukumba tele ouch nduna tokangango nandambese nanduna o tamai na tabia ngori na kena roketenga na garlic patana kena ginger na varasa turankan marama sai kwengo na dhaka ni kobunduna e busia kukumba utailevu raida biteni na lomani bowl na roni kauda bambeka ko mix toka kena ngori gona otar to kilanga mai na tabia wakevi na kalanduna na lomani bowl toka kena otar Bagarauto na naman ron ni China, musumusuraw tina parasa. Preda na kani daga dangori. Biu ba kami na kay loma, olonga mi bakana kubuni namu me coil. Warasa, raida tingo na kani daga daka, warasa. Ano numata leoro na China debor sa daga chingo kemdo. ni debor kanjingo Saotia ikusanga olonga. Raida na kani ololo. Bubaka madal taman de biotiris na kanakan ninduna. E busia. Kue kilanga o iko. Mesuka baka binaka na kena isongo idake. Ngai bata na rokete na masima ni China. Au sa mo de ngai ke virto terisa. Mane hake. Sama i baka rautungo na kobunduna. Olo binaka sartungango. Baka samataka na loloman ni kindergarten si sulebe na tinango dono gututubi. Kongo baka saranga wolo tu na tutubi. Kau tele sunugo baka nanan. Toma da nascer. Santorum bicarani, vai bem naquela imbimbiu. Rada bina katuran kan marama ngor na kobunduna, bita baka bina kan lomani koro, na nomumbuka mesa wanga tunga. Kan marama dorbo kan ngon lenda baka bina tsiko be Rooster Chicken roma da baka itabi mai na Facebook page na VTFM. Balata me raun indona kemu tanga to na batin katolu. Me baka itabale anasa ebusia kukumbau telebu. Me lo renanduna fangasa. Nak bagalev kini turanken marama sana lanta na kenawa ya sana mbuta na kubunduna. Ya, salanda na kenawai buta nanduna. Sandala porumbita musan lei tobole en lamani vale. Sanga ingoreda. Ahora no marramango jango saroko itamole street. Usan lei tobole nanduna tulako. Tulako kamera na watingu. Kurang kena marama saser ngori na kobunduna ni busia reda kena malumu. Totoko ba ko tina kena imboy na kena rirai ni sa sulia may na ginger na varasa wala na garlic reda na kena malumu ngori reda na kena dalo na urni bo ngori ngai bata na urni nduna sa uro da nga na binga rai bila ko tungo ouch Rooster Chicken ouch busia ouch mama kemani na vale turang kena maraman dota ni tondo na binga rabi na bono ba turang ngo ninda basukina enda may baka mene na kena baka raw baka turanga may baka raw taltunga ano baka single bulay ano ba ni binatsi ko na marama busia ni mbula binaka na biyokan ni sama tumena biya sa burubura kukumbaw tay lebu au tingo na nomni lomani korre busia sa baka ni binaka to na ni korro to man na tabi ka baka bimbi may topulay nanduna ni busia ouch nduna singdo na mo posa ni baka ni binaka biya sar tumay naga bagalevo kento matakanan nanduna ngani busia ya saranga full stop sama itu boleh konta masumanda naka sama itu boleh ngobi na boleh Rooster Chicken gonan duna kobuni duna ni busia
Leiturun. Turangkan marama. Tutoko bot na kanak-kanak kay bot na barasa. Rokete urni bonu. Nanduna nga ni Busia Sarawata. May atap na nga nung talapirong ko itong talkin na surit sa mga kabito ko ni kina roasted chicken. Out choy ko ana. Out sinduna.